Abbiamo qua zanima. Ili ostatak vremena skočiti i sjediti na prozor s nekakvim lukovima, stelama. Pa evo krenut obrisat centra, evo prilike za Johnson je gol! 2-1 vodi Arc! 2-1 vode Srca! Lopta je za Vrdoljaka. To je najgore akcija. Hvala lijepo. To je ovoga, da se vidi kaj se radi.